Eki күннің мәндізілерге мәшір, командық аянның жасқы күнде сілерге базапир хорайның чара шерін көргізі кіседім. Санкт-Петербург хорайның 300 жылданынға өңні хорайы Шанхай мұндық сесерлік бәлекке берген. O Şanghay'da örüşkü seslerliğine dömeleştir turguskan biçi mındık fevri. İyi darın. Bu seslerlikten adı Nairal seslerliği değil. Şanghay'da seslerlikten adı örüşkü seslerliği. 20 kvadrat metre çerni ejilip durar. Mantık çaraş çer. O seserlikten kol tuduğunga ajıglan çüyülderini, taşlarını Şanghay'dan ekelgen deptirar. Şanghay'da Tayhu dep kölden taşlarını ekelgen. Kire rejimde arka astı arzılanlardır. Kolduğunda bir arzılanın askı arı, gözkü arzılanın askı hağlı durar. Jüllü müncazı daha boyu arzılanın askı arı koptur. Bu surganın işten şay yozulalıqları da azı uğan möğnevde tarımcalıqıldır qılıqpan. Horayının baza bir çaraş çeri bu arzılanın artın az geçikten değil gibi. Aşıqa astık arzılan azabı koyladı poyuza. Aksı hağlı arzılan durgan bolsa sağır sergek, omak, sağır sergilдің demdeyi bolup durar. Ampo arzulanlarının yıldırının ağızları ağırlık. Tıkkala köy mung azabıklarını oyladıp durar ol hevli. 20 kvadrat metre çer şöyle ezilip durar değerge. Du alındığında toz ululu hana var. Toz ululu hana bu Nairal surgazı pagoda dep durar. On hölcügeş kırından taş kövrü baza şöyükpan ama hölcügeş geçede ver biz. Bu seserlikte hadılar, taldar, yablanyalar baza. Sakura özüp durar, çüy değişpeyir kelgen kol çıldağan sakura görgüsür. Bu toz ulu kıdattın ıdık amıttanları bağay karşı azabıklarını oyladı. O görünerim. Kandı gönlü ulular vardır. Kandı gönlüler.
Жангаш Немей Японияның чараш ыяжы Сакура мында паркмын. Қача дейшкіні болдыбыз бүгін мында Сакура чечектелі берген чонның көйін көрмерім. Қанжар да тұтырып тұрғыздар. Bu Gölcügeç'ten kırından taş köprü şey var. Да. Ол яштың бұдықтарын қалбақтан алғаш тұттыршыладыр. Чарашсынған аттық борым. Жаңғаш мұнтық ұғық таштар. Аза Шанхайдан екілген ергіве. Қа чараш. Чараш жер. Я иди сюда. Жар 23 жылдан тұра. Жылдан жылже чонны өртіп тұрар. Чараш чер. Найралдың сесерлі. Екі тұштанып. Екі тұрарыңарны күзедім.